بتعمل ايه يا اسطى؟ ده برنامج تعالى. خدتي ليه؟ كنت فاكرني كلب ولا ايه؟ مش عارفه. طب تعالي بص كده. قلت لك ايه طيب؟ ده برنامج. بص بص. تعالى تعالى. ايه طب ايه دي؟ خضتني. ايه؟ خضتني. ما انا مش قصدي والله، كنت قصدي اجي لك عشان اطلع لك من الزرع، مش تعبان والله. تعالى. وفي حاجه تانية ولا مفيش ايه؟ حاجه والله، ده برنامج اقسم بالله. تعالى تعالى. طب ايه اللي حصل؟ ايوه انت خضتني يعني. ليه؟ ايه ده؟ الله، تحفه، حلوه قوي. ايه رايك؟ تحفه حلوه فاكرني كلب؟ حد كده. فاكرني كلب؟ انا اتخضيت مش عارفه، بس حلوه قوي بجد. تحفه تحفه بجد شبك ولا لا؟ جدا يعني. طب انت احلى راجل. مني اصلا. امال لو كنت هوهوت ولا عملت اي حاجه كنت عملت ايه؟ وانا اتخضيت. ايه رايك في المفاجاه؟ حلوه جدا. بجد والله. حلوه قوي والله. طب فرحناكي ولا لا؟ قوي قوي. يعني طب امتى اخر مره حد فرحك وعمل لك مفاجاه كده؟ انا عمري ما حد رسمني قبل كده بصراحه. انا أول اتخضيت مرة. والله. انا نفسي مخضوض باللي انت عملتيه ده. والله ما قصدي، اقسم بالله. حلوه قوي، تسلم ايدك بجد. بجد والله. والله تحفه. اللي طب انت قولي لي بقى، اخر مره حد فرحك كده وعمل لك مفاجاه كده كانت امتى؟ يعني اول مره حد يرسمني بصراحه. بجد؟ طب لا، امتى اخر مره حد دخل عليك مفاجاه وفرحك وبتاع وكده وعمل لك سربرايز وسرعك كده زي كده امتى؟ لا ما حصلتش ولا مره، ما حدش ولا سمعني مره؟ قبل كده. بجد؟ حد هو واحد يسرقك ولا واحد لا لا ايوه بس حلوه قوي بجد. بجد والله. عجباني قوي. مش الكاميرا طيب؟ بجد شبايك؟ جدا جدا. والله بصراحه فرحتك والله العظيم بجد. طب انت يعني حاسه لسه بخضه وكده ولا خلاص بقيت كويسه؟ لا لا تمام والله. اكيد انا خفت يدلع عليك البتاع ده لسه. لا والله دي نست كل حاجه. لا تحفه. احنا فرحناك بس اهم حاجه يعني في اه الموضوع. والله الحمد انا لله. كنت بقالي فتره متضايقه جدا والله، فانت فرحتني قوي. بجد؟ اه والله. انا حاسك لسه صغيره، ايه اللي ممكن يكئبك؟ انا مش فاهم بجد والله العظيم. يعني عندك كام سنه؟ 18. 18. اه، ما انا قلت كده برضه. ربنا يديك الصح. لسه عايزاها؟ اه طبعا انا أقسم هاخدها بالله. دلوقتي. انت ايه مش هتداني ولا ايه؟ عايزاها ولا اكيد يعني؟ ايوه طبعا. طب مش خلاص هتداني؟ ماشي. عامة هي ناوي تروح بيها ولا لا ايه؟ خلاص، ولا هي بس دي بتبقى حسابها 500 جنيه. 500 جنيه؟ اه بجد؟ لا خلاص عادي هاخدها برضه. برضه اه. هتدفعي؟ اه. اديك معاك 500 جنيه تدفعيها؟ اه. لا بهزر والله، ده ببلاش والله، مش حاجه دي عشان فرحك بيها. والله هي حلوه قوي. طب انت لسه عارفاني اصلا ولا لا؟ اه طبعا عارفاك. بجد؟ اه. وما خدتي ليه؟ ما انا عشان انت جاي من ورايا هسيبك ازاي؟ جت لا بس شكرا. انا عارفاك فعلا من بدري بصراحه. طب الحمد لله والله بجد. لسه فرحتك والله بجد، ومبسوط اني شفتك وقابلتك والله بجد. وانا كمان والله. ربنا يخليك. مبسوطة بيك بجد. وفرصه سعيده جدا. ربنا يخليك. السلام عليكم. اتفضل. هرجع مكاني تاني الوحل.